Jedan od najboljih načina za upoznavanje kulture i naroda Srbije je kroz njenu bogatu gastronomsku ponudu. Za Srbe kažu da su nezvanični šampioni u gurmanluku, a ukoliko i vi volite dobru hranu i želite da naučite nešto novo u oblasti gastronomije, a da se pritom i zabavite, onda je domaća kuvarica pravo štivo za vas. Knjiga je stvarana sa tom idejom da se razlikuje od svih ostalih i sadrži preko 650 recepata na 800-850 strana. Na ovoj kuvarici su radili stručnjaci iz kulinarskog sveta, ali su recepti unutra prikupljani sa raznoraznih strana, iz raznih nekih tuđih kulinarskih spomenara, naših beogradskih domaćica, što poznatih, što manje poznatih, i od 19. veka pa do današnjih dana. Prikazani su procesi kako se ta jela prave, šta je sve potrebno, prikazani su recepti od nekih gotovo zaboravljenih sastojaka. Ono po čemu je ova knjiga i karakteristična su te neke priče o nastanku pojedinih jela i anegdote koje su vrlo zanimljive čak i nama koji nismo neki ovisnici o kulinarskim knjigama, tako da vrlo zanimljive priče tipa zašto bez 4 žene nema salate, kako je nastala Karađorđeva šnicla, odakle poreklo jednostavno zašto su neka jela tako zovu, zašto su neka prezimena srpska porodična dobila naziv po nekim jelima, tako da iskreno preporučujem i onima koji ne traže isključivo recepte. Znači, iz ove predivne knjige smo izabrali jedan egzotični meni koji ćemo sada prikazati ovde. Za predjelo smo pripremili jednu pitu od heljde. Evo, pita je gotova i možemo da je pustimo da malo dane, što bi rekle naše babe, i to će nam biti jedno predjelo. Kao drugo predjelo smo isto spremili jednu stvar koja je vezana za naše predele, a u sebi ima pre svega suve šljive, sir i suvu slaninu, naravno. Nju ćemo da stavimo, to se vrlo brzo peče u dernu i za nekoliko minuta će biti gotovo. Kao supu izabrali smo takođe jednu supu ili čorbu od semenki od bundeve. Supa se priprema na taj način što se semenke bundeve samelju, skuvaju i napravi se mala zaprška sa praznim i belim lukom i dodaje sitno iseckana paprika suva sitno seckana paprika. Kao glavno jelo iz ove predivne knjige Domaće kuvarice smo izabrali šarana sa praznim lukom i suvim šljivama. Evo šarana obično očišćenog, usoljenog, malo prelivenog u marinadu, beli luk, peršun. Smo stavili u vatrostalnu posudu, nalili smo malo ulja i sada ćemo staviti fil koji se priprema od praznog luka i suvih šljiva. To će mu dati divan ukus. Tako, malo ćemo sada da pojačamo vatru. I za dezert smo također iz ove divne domaćice izabrali jedan slatkiš, a to je tikvenik. Kako se pravi tikvenik? Pravi se od domaćih kora koje se razvijaju naravno na stolu, kao što su naše stare bake i majke razvijale, a zatim se napravi fil u koji se stavi malo skuvana tikva, umućka se jaje, stavi malo meda, može malo cimeta i taj fil se razvije po kori, zavije, stavi u pleh i ispeče.